Yaligaya Indenantes Aga, el resto de Police Senior Inspector Ryan Pabalinas, el Operations Chief del 5th Special Action Forces Battalion na Ciudad de Zamboanga, desde su lugar na General Santos Indenantes tarde. Por medio del 11-130 plane del Philippine Air Force, el suresto yalega ni Edwin Andrews Air Base pasada alauna Indenantes tarde, junto con él yalega el su esposa. Y semejante na otros miembros del Fallen 44 se llama. Con él incuna también el mga alto opisyal del PNP y AFP, parte del military honors kaya dali con él. Cita acorda, último voz di Pabalinas el yauhi el sumang alto opisyal que en aquel tiempo taman monitor con el di la operasyon, el se llama Operation Wolverine, para neutralizar con el international terrorist si Zulkifli Binhir alias Marwan y Basit Usman na mama sa Pano Maguindanao. Si Pabalinas el encabeza con el operasyon del PIF Sub y también 54 Special Action Forces Company na operasyon kontra con el terorista. Y él conocido también na ciudad cuando encabeza con el rescue operation na baliwasan del pasaw año, donde ya ocurre el un hostage taking. Natibo man a Segundal Jensan pero ella pwede kasa con un Zamboangueña residente del Giwan, onde sila ta está del su pamilya. Na entrevista del news team con el su kunyada que en aquel tiempo ta preparaya para na legada del resto di Pabalinas. Si Melanie Sen Juan niya relata ng news team, si ko sa klase de persona el opisyal. Si Ryan po kasi before sila kinasal, close na po siya sa family namin kasi na-assign siya sa Basilan. Ang family namin sa Basilan talaga, dun sila nagkakilala. Masayahin po yun siya, pero kung pag naka-uniform siya, never siya nag-open up sa amin about yung mga anong ginagawa nila. Pag nasa bahay, quiet lang po yun siya. Hindi niya talaga ini-involve yung family niya sa trabaho niya. Bale, Wednesday night, nasa kwarto po kami, nag-aayos siya ng mga gamit niya, ganun. Kasi ang sabi niya, the following morning, Thursday, mga 5 a.m., aalis na sila. So, eventually, nasiraan daw yung truck nila. So, na-cancel. Mga lunchtime, umuwi pa siya dito para magluto kila ate tsaka sa baby niya. Tapos yung si ate, sabi niya, huwag ka na lang umalis kasi nagka-fever po yun siya. High-grade fever tsaka sore throat. Tapos sabi niya, parang intindihin daw ni ate yung work niya. Tapos ito yung baby niya, umiiyak talaga. Yalyaba también con el resto di Pabalinas na St. Michael de Archangel Chapel na mismo Campo Abendan na Mercedes, onde él está asigun al su resto entero noche este noche. Y Esperanza Conele también lleva na St. Peter na Divisoria mañana. Si Pabalinas el aka-4 Zamboangueño miyembro del SAF kanya muri na Maguindanao na mano del mga miyembros del Moro Islamic Liberation Front ibang sa Moro Islamic Freedom Fighters. Albert Luna, Dateline Zamboanga.